ایرو از جوار بحثا پروژه عرب کرنا روج آوای کردستان بکم هریما جزیره پارێزگا حەسەکێ هاتە عەرەبکردن دزانن لێ نکاریبوون پرۆژەیە عەرەبکردنê li Kobanê cî bi cî bikin. Çima kê rê neda ku ew projeya عەرەبکردنê zinara Erebî Elhîzam li Erebî derbasî Kobanê bibe. Bi rastî serpêhatiyeke gelekî girîng e. Kê rê neda temaşevanên hêja. Cumûyê Elhemek. Camêrekî ji Kobanê bû. Cumû û gundiyan zarokên xwe hev girtin, gotin ew ê canê xwe bidin و او رê nadin ku Ereb derbasî nava gund û zeviyên wan bibin. Cumû û zarokên xwe daketin nava zeviyên xwe kîjan Ereba derbasî nava erdê wî bibe bi sîlehê lê didan. Hinek caran seg berdidane wan Erebên hawîr de. Hinek caran jî binêrin çi dibû derbasî aliyê din yê xetê dibû yani derbasî alî Bakurê Kurdistanê dibû xwe li wê derê دخسته كمينه يعني كمين وددا كيجان عربا شبشت حدود يعني شبشت سينوري باكوري كورساني جرو او سينور بون زانن يعني جروج اوا درباسي الي دندبو خود شرط كيجان عربا درباسي نوفا زافين ويببا بسلاح ليدا هناك جارانجي جمو تشدكر زافين خو ماين دكرن كيجان عرب درباسي نوفا زافين ويببا او ماين بيدا دتقيا بهتري 10 سالان جمو و زاروکن خو لدجی وان عربان شر کرن ری ندان که زنار عربی جور درباسی کوبانی و عفرینی ببه یعنی لکوبانی زنار عربی شکست جبر بیا که زنار عربی تنیل هریما جزیره چی بو تنیل پارێزگاها حەسەکێ بتایبەتی هەرێما جزیره عرب کرنا دەڤەرێن ڕۆژ ئاوای کوردستانê di du qonaxan ra derbas bûye yani du qonaxên sereke ez ê ji were behsa wan qonaxan bikim qonaxa yekem ده سالند نوبره 1959 و 1960 ده هاته جی بجی کرن ده وی قوناغه ده عرب لحفت گندان لنوفچه خابور يعني ده نوبره تلتمر و سرکانه ده دو گندان لنوفچه دیریکه و گندکی الدربیسیه عرب لوان دوران هاتنه بجی کرن و لسر نقشه جی دبینن هفکاری من حسین عمر اف ویدیول آمده کریه ده تاین گلکی باش دوی ویدیول ده هنه قوناغه دیم قوناغا زنارة عربية زنارة عربية بالدريجية دسدو حفتي و 5 كيلومتران وبكراهية نابرة ده حتى 15 كيلومتران دابو و بريارة بجي كرنجي كان جيبو 24 مها ششان حزارو ناسدو حفتي و چاران بو زنارة عربية هجي الحزام العربي بايزا حزارو ناسدو حفتي و چاران عرب به لبالافخانه قامش لو هاتنه کوم کرن و ده بهار 1975 دجی بجی کرنا عربان بدویات بنیرن 4000 مالبات عرب هاتنه بجی کرن 3 مليون دونم زوی عرد جو کردان هاتنه استاندن و 39 گنجی جبو عربان هاتنه آوا کرن 335 گندین کرد جوه پروژه ضررمند بون و 150,000 جودکارین کرد ادی زوی جوان هاتن ستاندن جبو عربان هاتن تسلیم کرن و کردن و دوریجی به زوی من 150,000 جودکارین کرد لهری ما دیریکا هم کو 12 گند هاتن آوا کرن جبو عربان هاتن آوا کرن 189,445 دونم زوی لسر وان هاتنه دابش کرن لسر عربان هاتنه پارو کرن و 1535 مالبات عرب لوان جهان هاتنه بجی کرن لهری ما قامش لو 12 گند هاتنه آوا کرن جبو عربان ده 164,900 دونم زوی دونم عرد لسر وان عربان هاتنه دابش کرن و 1266 مالبات عرب لوان دران هاتنه بجی کرن لهریما سرکانی 15 گند هاتنه آوا کرن ده 146,686 دونم زوی لسروان عربان هاتنه بلاف کرن و 1127 مالبات عرب لوان جهان هاتنه بجی کرن بنیرن بده هزاران کوچبر جه چند سالان و لروج آوای کردستان بجی بونه و که نمونه لگوری آماره که سال 2013 هاتبو بلگه کرن
12,000 مالباتên کوچبر li her du bajarên Hesekê û li Qamişloyên Rojavayê Kurdistanê hatine bicîkirin. Li gorî amareke desteya bilind ya Kurd jî ku di heman salê de hatibû belavkirin, tenê li bajarê Qamişlo di navbera 115 heta 130 hezar koçberên Ereb hene. Eger vê ji we re bêjim hilbijartin çê bibin, rêveberiya Xweser dixwaze di vê mehê de dawiya vê mehê de hilbijartinên şaredariyan çê bike. Mafê van Erebên hawîrde jî ku ne cihê wan e li cihên Kurdan hatine bicîkirin, mafê wan jî heye ku hem xwe bikin kandîd, hem deng bidin, hem bêne hilbijartin, hem hilbijêrin. Ev jî bêguman xetereke mezin, metirsiyeke mezin li ser demografî û encama wan hilbijartinan çê dike.